Evropom našeg vremena dominirale su dve žene. Prvo Margaret Thatcher i danas Angela Merkel. Nijedna žena srpske politike nije dobila nadimak čelična lady. Žene iz javnog života, a i ostale, uverene su da Srbija neće skoro dobiti prvu premijerku. One ne dele ravnopravno učešće u politici, niti je njihov uticaj na oblikovanje političkih pravaca i odluka jednak na svim nivoima, od lokalnog pa do gore. Ja u ovakvom političkom okruženju bih mogla samo da, ili da mene neko ubije, ili da ja nekoga ubijem, sada naravno malo karikiram stvari, ali ovo političko okruženje, ovakav trenutak, nikako nije dobar za razumnu i pametnu ženu. Nažalost, onda je to, kako bih rekla, nalazimo se onda u jednoj vrsti, spirale. Ne valja nam politički diskurs, a neke pametne žene neće da uđu zato što on ne valja. Dakle, pričamo o tome šta je starije, kokoš ili jaje, kako da stvarno promenimo političko okruženje, kako da naše stranke postanu humanije, bolje za sve nas građane, da slušaju nas građane. Čini mi se, dakle, da treba da vidimo da neko, ja ne znam da li je bilo takvih istraživanja, ali čini mi se zaista da žene na neki način beže od politike, jer ne vide razumne načine, ne vide dobre i kvalitetne načine da nešto menjaju u svojim strankama. Da bi se nešto promenilo, moraju da se menjaju slike u našim glavama. I muškarci, pa i same žene, imaju mnogo negativnih predrasuda o učešću žena u politici, pa iz toga proizilazi kako žene neće da se bave politikom, kako ih je teško izvući iz kuće i slično. Čak i kada u političkim partijama zauzmu, bolje rečeno, bude im dozvoljeno da dobiju formalno značajnije pozicije, njihov uticaj je u drugom ešalonu, na tradicionalno namenjenom mestu, marginama. One su tretirane kao prenosioci odluka, a ne kao donosioci. Veoma su velike razlike u načinima na koje žene i muškarci stiču i dele moć i autoritet. Nama je kao društvu potrebno više žena u politici, jer mi smo sve samo ne moderno i savremeno društvo. Potrebno nam je jer više žena u politici znači više hrabrosti, manje kukavičluka, više dobrote, manje prostote i više solidarnosti, jer je ta reč nepoznata u muškom vokabularu. Iako se deklarativno sve vlade od oktobarskih promena do danas zalažu za učešće žena u politici, statistika govori drugačije. Možda je najdrastičniji primer aktuelna rekonstruisana Dačićeva vlada, u kojoj su samo 2 žene dobile ministarske fotelje. Slično i na lokalnom nivou. Samo 1 žena u Srbiji trenutno je gradonačelnica, a tek nekoliko je predsednica lokalnih parlamenata. Među retkima je Jadranka Dostanić, predsednica Skupštine opštine Gornji Milanovac. Dosta toga zavisi od nas samih. U krajnjoj liniji na koji način smo napravili neke postavke u svom životu, na koji smo se način izborile za neke ciljeve, na koji način smo radile poslove kako u privredi, tako sad da kažem i u nekom javnom životu. Poruka mladim ženama je da prvenstveno rade na svom obrazovanju. Dakle, da se što više obrazuju, samim tim stiču dosta mogućnosti i šansi da se dokažu u svakom od poziva. I naravno uporno, i naravno sa stavom, i naravno, da kažem na neki način ravnopravno, da se nikada ne osete nesigurnima u komunikaciji sa kolegama muškarcima. U celini gledano, postoji veliko nerazumevanje i mistifikacija u pogledu toga šta su političke i javne funkcije i ko može njima da se bavi. Dakle, jako su ukorenjene predrasude, negativni stavovi, praćeni snažnim negativnim osjećanjima i obično su logički neopravdani i neutemeljeni u ličnom iskustvu. Ja kao žena verovatno moram mnogo više napora da uložim da bi javnost videla da ti poslovi i radni zadaci koje ja kao načelnik ove policijske uprave izvršavam su isti kao da je i na ovom radnom mestu i muškarac. Za razliku od centara moći, građani ne vide problem u tome što se žena nalazi na čelu policije. Što da ne? Čak mislim da će i bolje raditi, da će biti savesnija. Žene imaju nekakav osjećaj
malo drugačiji, suptilnije su, šta ja znam. Pretpostavljam da će biti u redu. Nadam se da će obaviti svoj posao, specifično tu ženu poznajem i mislim da će dobro raditi svoj posao. Da žena mora bar duplo više da se dokazuje kada je na javnim funkcijama, smatra i bivša direktorka čačanske filijale Republičke poreske uprave Biljana Jovanić. Još ako je mlada žena, problem je veći. Evo vidite sada kada mladi ljudi preuzimaju još i odgovornije funkcije i mlađi su nego što sam ja bila u to vreme, a ako su muškarci to je opet prihvatljivo, ali pošto sam ja bila žena, imala 32 godine, postala direktor poreske uprave u Čačku, pored svih tih toliko silnih naših, da kažem, velikih imena u ovom gradu, to je naišlo na jedan otpor i trebalo je baš onako snage i trebalo je strpljenja da se savladaju te predrasude i da kasnije, znači bilo je onih koji kažu došli da vidimo ko je ta mala koja nam ovde pokušava da zavede ovaj red, ali kažem opet ne želim, mislim da je to jedno veliko iskustvo i mogu reći da pretpostavljam da i kod ostalih žena mora se uložiti mnogo više, možda čak i duplo više i rada i energije da bi bio prihvaćen rad žene na takvoj poziciji u odnosu kada muškarac se nađe u takvoj situaciji. Ženska parlamentarna mreža neformalno je telo koje su 14. februara 2013. godine formirale sve narodne poslanice u Skupštini Republike Srbije, njih 82. Mreža je formirana uz podršku Beogradskog fonda za političku izuzetnost, prvi put u istoriji srpskog parlamenta, a u cilju uticanja na donošenje novih zakona i praćenja postojećih zakonskih rešenja u vezi sa pravima žena i poboljšanjem rodne ravnopravnosti i kao nastojanje da se poveća broj žena u politici. Naš parlamentarni život je obogaćen jednim oblikom rada koji je po mom dubokom ubeđenju civilizacijski iskorak za Srbiju i za našu parlamentarnu istoriju. Jer, kako poslanice kažu, kada jedna žena uđe u politiku, ona mora da se menja, a kada dovoljno veliki broj žena uđe u politiku, onda one menjaju politiku. I na kraju, dozvolite mi da parafraziram Marka Tvena, jednog od mojih omiljenih pisaca, koji je rekao da svoju zemlju treba uvek podržavati, a vladu samo kad to zasluži. Ja vama kažem, svoju stranku uvek podržavajte, rukovodstvo samo kad to zasluži, ali i više od toga, mi žene treba podržavamo jedna drugu, jer bez nas ova stranka bi načisto propala. Hvala vam.